Ja sam Milenko Mirić, selo Porebrice, opština Pelagićevo, proizvođač šaranske mlađi. Osnovni posao je ovo što ste rekli, proizvodnja šaranske mlađi, i koliko dugo se već bavite tim? Jeste, osnovni posao je proizvodnja šaranske mlađi, u tom poslu smo neki 12 godina. Koje površine su u pitanju? U pitanju je 5 hektara, kompleks je 5 hektara, a pod vodom su neka 3,5 hektara. Koliko bazina? Imamo 5 jezera. Šta je sve u tim jezerima? Imamo znači od mrjestilišta, rastilišta, imamo proizvodnju mlađi amura i imamo znači jedno jezero za sportski ribolov. Dajte nam par riječi, recite koliko je uopće, odakle ste došli na ideju za proizvodnju šaranske mlađi i koliko se uopće teško baviti takvim poslom? Pa mi smo prvenstveno radili tov ribe, radili smo znači tov konzumnog šarana i igrom slučaja, pošto imamo idealne uslove za proizvodnju šaranske mlađi, prešli smo na proizvodnju šaranske mlađi. Savjetom nekih prijatelja iz Srbije, iz Hrvatske, a nedostatak je šaranske mlađi na našem tržištu i onda smo se preusmjerili na to. Pošto imamo idealne uslove, imamo dobre matice, dobra matična jata i imamo jako kvalitetnu šaransku mlađu. Koliko je uopće zahtjevna proizvodnja šaranske mlađi i evo koliko ste već dugo godina baš u proizvodnji šaranske mlađe? 12 godina smo baš u proizvodnji šaranske mlađe. Posao je dosta specifičan, zahtjevan. To je nešto što ne vidiš golim okom kad se riba izmrijesti, kad pusti ikru, kad se pretvara u ličinku. Jako osjetljivo, jako zahtjevno, ali mi to volimo i nama to uopšte nije teško. Vi ste jedini na prostoru Bosne i Hercegovine upravo sa tim? Jeste, mi smo jedini u Bosni i Hercegovini koji se bavi isključivo proizvodnjom šaranske mlađi prirodnim putem rještenja. Ima tu nešto ljudi koji pokušaju sa ličinkom, to je znači riba iz inkubatora, ali se ova naša riba dosta bolje pokazala. Znate, koji sve ostalo iz inkubatora je vještačko, a ovo je sve prirodnim putem. Tako da riba otporna na bolesti, otporna na prilagođavanje u druge vode, jednostavno zdrava riba. Naša riba ide svake godine na analize Veterinarski institut Sarajevo, znači preglede, analize i odobrenje za rad. Znači oni koji se odluče da suradnju sa vama, a ima i dosta ribolovačkih udruga koje surađuju s vama, imaju evo i ono što garantiran uspjeh, da ono što ubace u svoja jezera da će i ostati. Pa da, naravno, uglavnom svi koji se profesionalno bave tim poslom, oni gledaju gdje će kupiti ribu. Gledaju znači da je to kvalitetna riba, naše i dugogodišnje iskustvo i saradnja sa ribolovačkim udruženjima, sa tim ribnim farmama u Hercegovini, znači pokazuje sve rezultate. Mi radimo 10 godina, Laks Mostar, to je najjače ribogojilište u BiH, oni se bave proizvodnjom pasrnke, nemaju uslove za proizvodnju šaranske mlađi, onda od nas tjeraju šarančiće, malo od 2 grama i na slakovac u kaveze i dalje ih pripremaju za prodaju. Na prostoru Republike Srpske, jel imate posticaje što se tiče vašeg posla? Do sad na državnom nivou u pravilniku nije postojao posticaj za proizvodnju šaranske mlađi. Imali smo nekakva obećanja od resornih ministarstava, od načelnika opštine, međutim još uvijek ništa nije realizovano po tom pitanju. Pa kilometara odavde je Brčko distrikt, oni im postiču? Pa da, Brčko distrikt ima jako velike posticaje za samu izgradnju ribnjaka, imaju, mislim, 30% povrata sredstava za poribljavanja, imaju po kvadratu ribnjaka, oni imaju baš imaju ja mislim da je kod njih proizvodnja šarana zagarantovana sigurno. U principu vi što tražite od vlasti, a to je samo da prepišu taj program posticaja za vašu vrstu proizvodnje, jer kako ste i sami rekli, jedini ste u Bosni i Hercegovini koji se bavite ovim poslom i ne samo zbog vas, nego zbog održivosti posla i uzgoja šarana u čitavoj Bosni i Hercegovini. Pa što se nas lično tiče, mi nismo ni navikli da od nekog dobijemo nešto. Ali radi ostalih ljudi, ima dosta ljudi koji bi ušli taj posao,
a prvo ogromna sredstva su potrebno ogromno znanje, pa ne bi bilo loše da država povede računa o tome, znači da zadrži omladinu, da uvede neku edukaciju u vezi toga, jer kod nas se može živjeti i dosta ljudi bi radilo to, ali ako bi imali naravno neku pomoć državi. Može li se uopće živjeti od toga i rekli ste da malo nam kažete da imate i kooperante, da vi sami ne možete zadovoljiti potrebe tržišta Bosne i Hercegovine? Živit se može, odricanja je mnogo, posla je mnogo, ali mislim radit se mora, da li u firmi, privatno i da li sam za sebe. Osnova je tog da moraš da radiš, da imaš ispunjen radni dan. A može, da, imamo mi 5-6 ljudi koji su iskopali jezvjerca, koji isto tako kupuju od nas mjesečnjake, pa njih dotjeraju neku težinu od 500 grama, kilogram, zavisi od potrebe tržišta i onda mi plasiramo i njihov proizvod. Uglavnom, svi kooperanti su zadovoljni. Šta biste preporučili mladima koji bi vole ribu, a dosta je na našem ovdje području ljudi koji se bave ribolovom, koji vole ne samo sportski, koji su odvaže se tu i tamo napraviti jedan takav ribnjak, šta je potrebno da bi uz tu vašu suradnju krenuli u takav jedan posao? Prvo što je potrebno? Prvo je potrebna ljubav prema tom poslu. Prvenstveno to. Ljubav i način prvi korak. Kad načiniš prvi korak, nema nazad. Bori se i gure naprijed. I to je to. Mogu li računati na vašu stručnu pomoć? Naravno. Svi moji kooperanti, svi ljudi koji se bave tim poslom, pokušaju da se bave, počinju da se bave. Ljudi koji kupe od nas mlađi, mi smo dostupni 24 sata na telefon, znači sve što treba od savjeta, sve nama je u biti potrebno da čovjek kad počne tim da on uspije. Jer on ako je kupio od nas mlađ i uspješno realizovao proizvodnju, on je povećao kapacitete i vratio s nama ponovo. Hoćeš ti još? Gdje plasira i zadovoljan cijenu? Ribu plasiramo, znači svedeni smo na BiH tržište. Radimo ribolačka udruženja, tu je znači između ostalih Riba Bijeljina, Smuđ Lukavac, Hazna Gradačac, Bosna Doboj, Bosna Maglaj. Dalje radimo riblje farme po Hercegovini, među prvim je tu Laks Mostava, naravno njih ne bih mogao da ne pomenem jer su oni 10 godina na našem tržištu. Onda imamo Hercegovinu, dole dio Trebinje, znači imamo Veljku koji isto s kojim imamo jako veliku saradnju, oni rade uglavnom područje Herceg Bosna i elektroprivreda BiH, ali ne proizvode šaransku mlađ, oni proizvode pastrmku, pa od nas kupuju mjesečnjake i znači, rekao sam već napomenuo, da ih pripremaju za prodaju. Jeste li zadovoljni s otkupnom cijenom? Čuj zadovoljni kako je vrijeme u državi, ne samo kod nas, nego na Zapadnom Balkanu, uglavnom, cijene rastu. To što je nama potrebno u proizvodnji, to je hrana, znači cijene su otišle, to je gorivo, cijene su otišle, to je kiselnik, cijene su otišle, ali moramo da izdržimo i ovaj period. Cijene mi nećemo mijenjati, cijene će ostati onakve kakve su bile protekli 10 godina, pa vidjet ćemo kako ćemo. Radite to obiteljski, ko je još s vama tu, imate li radnika? Da, to je u suštini porodični posao, tu smo ja, sin, supruga, a radnike uzimamo sezonski po potrebi, bude tu znači ljeti po 5-6 radnika sezonskih, nemamo problema ni s radnicima, postoje ljudi koji zaista vole taj posao, koji im nije teško ući u vodu, koji im nije teško nositi ribu, vaditi ribu, jednostavno vole taj posao, a malo i novčano stimulišemo, damo im dobre dnevnice i onda nema problema nikakvih. A planovi za budućnost? Pa glavni plan je da odem u penziju. To je glavni plan. Planovi za budućnost, malo uvodimo i neke nove stvari. Recimo da sad se nismo bavili tim sportskim rekreativnim ribolovom. Evo sad smo pripremili jedno jezero sa šaranima od 5 do 25 kg, pa ima tu dosta udruga sportskih ribolovaca koji vole pecanje, pa će se malo organizovati takmičenje, malo kotličijade, malo fišijade. Uglavnom to, znači mi se zadržavamo
Naša matica je proizvodnja šaranske mlađi, a sve ostalo dobro došlo. Vidimo ovdje neko društvo, šta je? Pa danas je otvaranje te ribolovne sezone, sportskog ribolova, pa imamo tu prijatelje malo ribare koji su došli na vodu i zašli. Taj dio posla je na podmlatku. Ja sam Goran Mirić, imam 20 godina i dolazim mjesto Porevrice, Ribnjaci Mirić. Evo, otac je tu započeo ovaj posao, ti si, evo, tvoji vršnjaci obično su negdje za kompjuterima malo od vama, ali ti si, kad god dođemo ovdje, tebe vidimo ovdje oko ribnjaka. Je li zahtjevno raditi ovaj posao? Pa svaki posao je zahtjevan, samo pitanje koliko ko voli da radi i šta voli da radi. Ja radim posao koji volim i ti zahtjevi nisu nešto pretjerano teški za mene. Ovdje danas je u sportski ribolov, otac kaže da si ti malo više u tom dijelu, on je u onoj proizvodnji, ti si evo malo više, pa evo možeš nam reći malo odakle ideja da se krene i taj sportski ribolov. Pa ideja je što imamo idealne uslove i za taj sportski ribolov, što imamo jedno jezero koje je prostireno na 1 hektar, to je 10 duluma površine. Imamo dobre primjerke kapitalne šarana, imamo amura i odlučili smo se da pokrenemo i ovaj dio posla. Dolazili sportske udruge, ribolovci ovdje? Dolaze naravno, tu su da se organizuju takmičenja, da se prave neki skupovi, a i da se malo digne turizam u našem mjestu, naravno. Završili šta na roštilju od te ribe? Pa završi normalno, naravno da će završiti. Dosta sportskih udruga ima interese za ovako mjesto, je li posjećeno i kako pravite raspored za ta, pogotovo sportska takmičenja? Pa sportska takmičenja se prave na mjesečnoj bazi, dakle još tek smo u startu. U sljedećem mjesecu imamo već 2 sportska takmičenja da se održe. U narednim mjesecima vidjet ćemo i bit će naravno po 2-3 mjesečno sigurno. Osim ljudi koji se bave profesionalno sportskim ribolovom, mogu doći i amateri i pecati? Pa naravno mogu doći amateri, samo imaju neka pravila koja se moraju poštovati radi očuvanja ribe u ribnjaku. Dakle, moraju se imati neke kade, jastuci za nošenje ribe, a i to ko ne bude imao, mi ćemo obezbijediti. I upravo taj dio, ako neko dođe pecat, samo molim te da nam objasni koji su uvjeti da neko dođe, da bi neko mogu doći ovdje pecat. Pa obavezni uvjeti su da se ne dolazi sa starom opremom, sa starim silkom, da se imaju te neke kade i dušeci, da se može prenijeti riba od vode. Plovak je dozvoljen samo u plitkoj vodi, naravno kao i svakom jezeru. To je to u biti, nisu neka pravila stroga, ali se moraju poštovati. Sistem je uhvati pusti. Miodrag Đukić, predsjednik sportskog ribolovnog udruženja Riba Bijeljna. Evo, koliko dugo već surađujete s ovim ribnjakom? Pa sa gospodinom Mirčićem sarađujemo 10 godina i sarađujemo veoma uspješno. Jedna od, da kažem, najuspješniji i najplodotvorniji saradnji iz ove oblasti, iz poribljavanja. Kako smo počeli s njim poribljavati, mi ne tražimo boljeg, da kažem, partnera u tom poslu i prezadovoljni smo i uslugom na način na koji nam to pruža i kvalitetom ribe koja nam nudi, na kraju krajeva i onim što je danas vrlo važno i cijenom po kojoj nabavljamo tu mlađ. I nadam se da će ta naša saradnja trajati još dugo, tim više što evo danas sam prvi put na ovim prostorima, mi smo to ostvarivali i vidim koliko to porodica Mirić sa koliko ljubavi, koliko zadovoljstva radi. Onaj ko to zna da gleda, on to vidi čim danas ovdje dođe i ja sam ubijeđen da će ta naša saradnja trajati još dugo godina. Gdje vi poribljavate i gdje su vaši ribnjaci? Pa, pazite, sportsko ribolovno udruženje Riba Bijeljna, ja ću ovako telegrafski pobrojati, mi pokrivamo 35 km rijeke Save, praktično od granice sa Brezovim poljom, odnosno od granice sa Brčkom do ušća Drine i pokrivamo 25 km rijeke Drine. Pored toga, područje Bijeljne ili Semberije najbogatije vještačkim jezerima na području čitave Republike Srpske, zahvaljujući ili ne zahvaljujući, ali nažalost to je rezultat toga, eksploatacije šljunka koja se po Semberiji vrši. Kad sam rekao ne zahvaljujući, mislim prije svega na taj nekontrolisani
izvlačenje ili korištenje šljunka. Imamo još rijeku Janju ili Modran, jedni je zovu Modran, jedni Janja, imamo na našem području rijeku Lukavac, imamo najveću kanalsku mrežu na području čitave Republike, možda i na području čitave i Bosne i Hercegovine, i tako da naši ribolovci koji su u našim uslovima veoma brojni, mi smo najbrojnije udruženje posle Banja Luke, s tim što imamo u našoj lokalnoj zajednici imamo još jedno udruženje, to je Drina Janja, i sa tim udruženjem zajedno i sa ovim udruženjem iz Bijeljne, znači na nivou lokalne zajednice Bijeljne imamo praktično, da ne kažem, podjednak broj ribolovaca ili neznatno manji broj ribolovaca nego Banja Luka, koja je ubjedljivo ima najveći broj ribolovaca. Mi se nadamo da će taj broj iz godine u godinu biti veći. Jedan od tih, da kažem, momenata koji bi trebao da pomogne tome da taj broj se poveća je i to poribljavanje. Ja sam Nenad Roguljić, pa ovdje sam ja domaći ribolovac. Evo danas komšija otvara sezonu ribolova. Jako mi je drago zbog toga jer mi smo ovdje bogati, inače naša okolina bogati smo jezerima raznim, ali ovakvu ljepotu baš i nemamo. I zato vam kažem, jako mi je drago, ja ću se potruditi sve svoje prijatelje ribolovce da privučem na ovo jezero. Ovi ljudi su jako vrijedni, jako pouzdani, odgovorno rade svoj posao, što vidite iz priloženog ovdje. Koliko je uopće za opstanak ribljeg fonda važan uzgoj riblje mlađe? A znate kako, mi smo deficitarni sa ribljom šaranskom mlađe konkretno. Ovo što Milenko radi, to nema niko u Bosni i Hercegovini. On je krenuo sa jednim pa drugim, pa evo sada ima 5-6 jezera tu i jako mu to dobro ide. Vi svi znate da smo mi zavisni od susjednih zemalja što se tiče uvoza tog šaranskog mesa konkretno. Tako da nam Milenko tu dobro dođe, on poribljava čitavu BiH sa svojom mlađu. Sportski ribolov, evo nešto što je novo ovdje? Pa ja sam dugo godina zaljubljenik u sportski, šaranski konkretno ribolov. Obišao sam mnogo jezera, mnogo takmičenja. Evo sada mi je meni je pala kaška ume zato što sam ja tu blizu. Ja mislim da ću ja tu biti bar 2 puta sedmično, što se mene tiče. Vjerujem i tvoji kolege koji se isto tako bave tim? Ma naravno, ja imam kolege ribolovce u čitavoj Evropi. To su ljudi koji vole prirodu, vole odmor, to su jako dobri ljudi. Ljudi svih nacija i narodnosti, znači koji vole ribu, vole prirodu i ja se nadam da ću ja da ih uspijem ovdje da ući bar 2-3 puta u godini, pogotovo te ljudi iz Evrope koji vole. Bar se ovdje ima šta uloviti. Bar se ovdje ima šta uloviti, ja se nadam, evo danas malo je lošije vrijeme, ali gladna riba se ne peca, sad ću ja da nahranim pa da upecam nešto. Hvala puno. Hvala vama. Evo, načelniče, jedan vrlo vrijedan projekat koji vodi ovo obiteljsko gospodarstvo i koji je prepoznato i na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Pa naravno da ovakvi ljudi kao što je Milenko sigurno su bogatstvo svake opštine i svaka opština bi dala sve što može da ima više ovakvih ljudi na svom prostoru. Ono što ja mogu da samo izrazim jednu ogromnu zahvalnost što se Milenko odlučio da ostane ovdje u svom selu i da na svoj način poboljša turističke kapacitete opštine Pelagićevo. Ono što sa sigurnošću mogu reći da kao načelnik opštine sam danas veoma ponosan što ovakav jedan kompleks niče na području naše opštine, da će opština Pelagićevo u skladu sa svojim mogućnostima pokušati da izađe u susret domaćinu i svim domaćinima koji pokušavaju da poboljšaju standard života naših građana ovdje. Također tu na usluzi siguran sam da će biti Vlada Republike Srpske i Savjet ministara i sve više institucije vlasti da bi stvarili jednu sponu između mjesnih zajednica preko opština do Vlade Republike Srpske. U ovom trenutku da kažem da će opština mnogo investirati možda bi bilo neozbiljno, ali sigurno ćemo biti na usluzi Milenku kao i svim domaćinima. Ono što je fokus razvoja turističkog opštine Pelagićevo je razvoj seoskog turizma i sigurno da će ovi ribnjaci doprinijeti cjelokupnom tom projektu koji, ako Bog da, će zaživjeti u naredne 2-3 godine.
Svakako, činjenica da evo nalazimo se par kilometara od Brčkog distrikta, tamo su podsticaji za ovu vrstu ovoga posla, a unutar Republike Srpske ti podsticaji još nisu. Može li općina pridonijeti nešto da evo svojim lobiranjem da bi se jedan ovakav veliki projekat razvio dalje? Pa sigurno da ta blizina Brčkog distrikta i posticaji koji daju oni svojim poljoprivrednicima i u svemu što daju taj ogroman budžet koji ima Brčko distrikt da utiče malo na nas rubne opštine, da li u Federaciji ili u Republici Srpskoj, jer jednostavno mi nismo u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava ispratimo taj nivo posticaja koji oni daju. Ja evo ovdje prije godinu i par mjeseci je bio pomoćnik ministra poljoprivrede i u sigurnom saradnji sa Milenkom, ako on izrazi potrebu, sigurno da ćemo otići u Ministarstvo poljoprivrede, da ako Bog da dođu najviši funkcioneri Republike Srpske da bi prepoznali ovo što rade naši ljudi, pogotovo u selima, jer ako ugasimo sela, ako ugasimo turizam na selu, onda nažalost mislim da neće ova država ni funkcionisati dugo. To je upravo vrijednost ovo što je Milenko ostao ovdje i ostaje sa svojim obitelji i radi, evo kako ste i sami rekli, svi govori o tome, o nekom povratku, o ostanku, ali ako ne pomogli se ovako male zajednice i ovako veliki projekti gdje onda možemo pomoći? Pa upravo to sam vam i rekao, znači opština Pelagićevo je tek prošle godine nakon dolaska ove vlasti uspjela da odvoji jedan određen dio sredstava za podsticaj u poljoprivredi. Nažalost u ovom pravilniku nisu uvršteni ribnjaci i sve, ali sigurno da će to sada biti nama i zadatak, jer je bilo neozbiljno da mi tražimo od vlade Republike Srpske neki iznos, a da opština Pelagićevo u nekom manjem iznosu nije pomogla ovakvim ljudima. Tako da sigurno da ćemo ubrzo održati sastanak sa Milenkom i da vidimo na koji način opština može da pomogne, a sigurno da je to obaveza, da je to moranje.